muraho neza, turabakunda, turizera ko namwe mudukunda. Reka twisubire kwa ya makuru yacu menshi meza kandi adasanzwe. Reka tujye ku kibuga cy'imirwano, tujye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikomeje kugaramba, umuntu akomeje gupfa umunota ku munota. Ni nako SADC ikomeje kotswa igitutu, aho bakomeje kubakoramo umunsi ku munsi. Ni nako umuntu cyangwa ikiremwa muntu gikomeje gutikira mu burasirazuba bwa Kongo. Kubw'ibyo tuvuga ibyo gashoza ntambara cyangwa uwashoje intambara Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwene Etienne ubu ntari mu gihugu cya Kongo. Gashoza ntambara ko bivugwa ko yaba ari hanze, turaza kumenya. Mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 nibwo byavugwaga ko Tshisekedi ashobora kuba yaje kwifatanya n'abanyarwanda, ariko ibyo byari bihuha kuko Tshisekedi ntari mu gihugu cye kandi ntari no mu Rwanda. Ese Tshisekedi ari he? Ibyo byose bimenye bikube muri izi ngingo z'ingenzi. Reka dusubire ku kibuga cy'imirwano hariya aho intambara ziri kubera. Imasisi za Rushuro n'ahandi hantu hatandukanye bikomeje kwambikana cyangwa hakomeje kwaka umuriro, aho M23 ikomeje gucana umuriro. Ni nako ingabo harimo FARDC, Wazalendo n'abandi bacancuro batandukanye na FDLR bafatanya nk'abakoze jenoside mu Rwanda, nabo bakomeje gutikira kuko M23 ikomeje kubakubita inshuro. Murabizi M23 ni cya gisirikare kirwanaho, si uko bafite ibikoresho bihambaye, ahubwo bafite tekinike zidasanzwe mu bya gisirikare. Ni nako M23 ikomeje kubatsaho igisasu, ikomeje kubakubita bavutura, birukanka bagwirirana isaha ku isaha. Ndagira ngo nkubwire ikiremwa muntu gikomeje gutikira mu mpande zombi, abaturage bakomeje kubiburira mu buzima. Niko M23 ikomeze barwanaho. FARDC ikomeje kutura ibisasu ku baturage ibeshya ko igamije kubitera kuri M23. M23 ikomeje kotswa igitutu, yatsindwa ikitabaza gufata ibisasu biriturira ku baturage. Nibwo twaberekaga cyangwa turimo turabona amavideo y'amashusho y'amazu yahiye yakongotse ahiramo abaturage n'ibyabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imiryango mpuzamahanga nta kibivugaho, n'abaje harimo SADC n'abandi bakomeje kwibaza kuri Kongo, bavuga ko Kongo ari irengana. Ntabwo bajya bareba uruhare rwa M23 n'ikirwanira. M23 nta nabi, nibo bagamije kurengera abaturage no guca ibintu bimeze nk'ubusumbane mu baturage. Guverinoma ya Kongo ikomeje gushora ku baturage, niko intambara zikomeje z'urutaca. Ariko ubusanzwe M23 ntitikiramba, ikomeje kubotsaho igisasu. Niko M23 ikomeje gutsinda, ifatwa cyangwa inafata uduce dutandukanye. Ifatwa ry'imbunda, uduce n'ibindi bikoresho na system cyangwa ibanga bya M23 igenda ibifata ibikuye kuri FARDC. Niko dukomeza tubabwira umuterankunga mukuru, nongeye kubisubiramo, tuzongera tubisubiremo, umuterankunga mukuru ni FARDC kuri M23. Ni nako Félix Antoine Tshisekedi cyangwa gashoza ntambara hariya muri Kongo. Ubu tugiye kubabwira haje Tshisekedi yaba aherereye he. Mu minsi ashize nibwo bavugaga ko Tshisekedi yaba ari mu Rwanda, gusa byaje kunyomozwa n'ibihuha. Tshisekedi ntabwo ari mu Rwanda, ahubwo menya aho Félix Antoine Tshisekedi aherereye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntari mu Rwanda, menya aho aherereye. Reka tukuvire imuzi n'imuzingo. Ese aherereye he? Nyuma yo kubeshya bikaza kubeshuzwa ko yaba ari mu Rwanda mu gihe cyo kwibuka. Ese ubaherereye he? Ari he? Yarahunze cyangwa yaragiye azagaruka? Menya ikintu ku kindi, umurongo ku wundi. Menya ingingo ku yindi, umenye Tshisekedi ahagaze ate. Ese Tshisekedi ari gutekereza iki nyuma yuko igisirikare cye cyashoje intambara kuri M23 gikomeje gukubitwa inshuro umunsi ku munsi? Ni nako abaje bamufasha bari mu miryango itandukanye nka SADC babatsitsuye bakabarimburira kubamara, aho abasirikare ba Tanzania bapfuye, Abafrika y'Epfo
n'abandi batandukanye bagakomereka. Ibyo byo bimeze bite? Byagenze bite? Izo ni inkuru dukomeje kubategurira kandi turabaha umunsi ku munsi. Duhari ngo tubasubize ku kibuga cy'imirwano, tubasubize aho intambara iri kubera nyirizina, ni hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese Tshisekedi yaba ari muri Kongo cyangwa si hari? Byamenyekanye. Hamenyekanye igihugu Tshisekedi wari waburiwe irengero aherereyemo. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aherereye i Brussels mu Bubiligi nk'uko amakuru ya Perezidanse ya Kongo abivuga. Yatangaje ko cyangwa byatangajwe ko ku cyumweru saa sita cyangwa zirenga nyuma ya saa sita ubwo aribwo Tshisekedi yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri mbere yo gufata rutemikirere yerekeza i Brussels mu ruzinduko rwihariye. Uwo munsi radiyo na televiziyo y'Ububiligi yatangaje ko perezida wa RDC yaje i Kigali mbere yo kuvuguruza iyo nkuru. Umuvugizi wa Tshisekedi Tina Salama icyo gihe yahakanye ko Tshisekedi yaje i Kigali, avuga ko yagiye mu mahanga mu ruzinduko rujyanye na dosiye yihutirwa nijyanye n'igihugu cye. Gusa ku bw'ibyo Tshisekedi ntago byari byakamenyekana aho ari, ariko byaje kuvugwa biranatangazwa nyirizina. Tshisekedi aherereye i Brussels mu Bubiligi, gusa ntabwo baratangaza icyo yaba ari gukora mu gihugu cy'Ububiligi. Gusa amakuru nyamukuru, Felix Antoine Tshisekedi aherereye i Brussels. Ariko ku bw'ibyo intambara irakomeje, yaba mu Bubiligi yaba yagiye gutanga impuruza se ko bamufasha cyangwa se ari ibindi bisanzwe, ariko nkeka ko yabagiye kurira kuko Tshisekedi ubusanzwe ibihugu bitandukanye by'isi bimuzi nk'umwana mwiza, kuko afite system ashoramo intambara, afite system ashoramo urugambo, afite ubugome ashora ku ntambara cyangwa nabo barwana, yarangiza akagenda arira mu bihugu by'i Burayi, Amerika, Aziya n'ahandi, abyegereza abyereka ko ari inzirakarengane, yamara akomeje kwica inzirakarengane mu gihugu cye. Aho bari bazi ko ari intungane, gusa amaraso y'abana b'abantu yamenetse, amaraso y'abahungu, abakecuru, abakobwa, abasaza, abo amaraso yabo akomeje kumeneka azira Tshisekedi. Nibwo akomeje kuririra i Brussels mu Bubiligi nk'abamutabara cyangwa bamufasha. Reka twikomereze n'andi makuru. Gusa muri Kongo ho dukomeje kwambikana. SADC abasirikare bayo bakomeje gukogwamo, twababwiye niko ibice bitandukanye nka Ovira, Masisi, Nyiragongo n'utundi duce dutandukanye bikomeje kurabya. Ni nako FARDC ikomeje gushaka ifata cyangwa ifatamiri M23 bikanga, niko ikomeje kujya ishaka ko bajya mu bindi bihugu akaba ariho yabafatira. Urugero nka Eric Nkunda, umuvugizi wa Nanga ni umuyobozi wa International Fleuve Congo, ni wa muryango washinze ufatisha M23 ukaba uharanira n'impinduka hariya muri Kongo. Gusa uwafashwe si umuyobozi wa International Fleuve Congo, hafashwe umuvugizi uhagarariye umuryango International Fleuve Congo. Reka dukomeze n'andi makuru twabateguriye, kuko turacyari kumwe namwe, turahari ngo tubaha amakuru menshi kandi adasanzwe. Ku bw'ibyo abantu benshi bakomeje kuguma mu gihirahiro cy'aho Tshisekedi yabaherereye. Usibye itangazamakuru byakomeje ritangaza ko yaba ari i Brussels mu Bubiligi, ese abandi bantu babitangaza bate? Tshisekedi yaba aherereye he? Umuvugizi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanyomoje amakuru yavugaga ko ku cyumweru yari i Kigali, aho yari yitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Madame Tina Salama
abinyujije ku rubuga rwe rwa X. Yanditse ko Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi ntiyigeze aja i Kigali kwibuka jenoside, bitandukanye n'ibyatangajwe na RTBF. Iyi radiyo na televiziyo y'Ububiligi biciye mu butumwa bwayo yari i Kigali niyo yatangaje ko Tshisekedi yari mu bakuru b'ibihugu bari i Kigali ku cyumweru tariki ya 7 Mata mu muhango wo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Bitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi. RTBF yaje kwivuguruza nyuma yatangaje ibi mu gihe Tshisekedi na mugenzi we Evariste Ndayishimiye nta wigeze agaragara muri uyu muhango cyangwa ngo bagire intumwa bawoherezamo zo kubahagararira muri uwo muhango. Kinshasa na Gitega bamaze igihe batabanye neza n'u Rwanda bijanye no kuba ingabo z'ibihugu byombi zishinjwa kugirana imikoranire n'umutwe wa FDLR wasize uhekuye u Rwanda, ugizwe n'abo bakoze amabi mu Rwanda, abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi nyine. Ikindi Tshisekedi na Ndayishimiye bakaba basangiye na FDLR umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni kubw'ibyo Salam yatangaje ko Tshisekedi yahakanye ko yaje i Kigali ahubwo yagiye mu mahanga mu rwego rwa dosiye zihutirwa zireba igihugu. Kugeza ubu igihugu Tshisekedi yagiriyemo uruzinduko rw'ibanga cyamenyekanye aricyo Ububiligi. Gusa Tshisekedi ntiyaratangazwa icyo yagiye gukoramo. Ibiro ntaramakuru by'Abanyekongo ASP ku cyumweru byanditse ku rubuga rwabyo rwa X ko Tshisekedi yerekeje i Paris mu Bufaransa, gusa nyuma y'amasaha make ubwo butumwa buza gusibwa. Nta gitangazamakuru cyo mu Bufaransa cyanigeze gitangaza inkuru y'uko Tshilombo yageze muri iki gihugu. Gusa tuvugana ibyo intambara irakomeje. Ibintu bikomeje kuba urujijo, ese intambara izarangira ntizarangira? Intambara yo muri Kongo ikomeje kuba nk'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Ni intambara utavuga ngo zishingiye kuki. Ni intambara ubona ko zidafite igihe zizarangirira. Ni intambara impande zombi zikomeje guhangana, utavuga ngo utsimbaraye n'uyu. Nta ugaragara ko yatsinzwe, nta ugaragara ko yatsinze. Ni intambara itazavuga ngo ni intambara zigaragara nkaho ziri balance. Gusa nubwo zaba ziri balance no kugereranya uruhande rumwe ruba rukomeye. Nk'Uburusiya twavugaga turabizi ko burakomeye. Iyo Ukraine igerageje Uburusiya burabasubiza bukanabishura, akenshi bubakubita inshuro bikavugwa bikamenyekana, ariko bukakomeza bugahangana. Reka dusubire no muri Kongo tugereranyije izo mpande zombi. Kongo na M23 n'abantu bagaragara nkaho bari balance, ariko M23 niyo twavuga ko twagereranya n'ubwo Burusiya twavugaga. M23 iragerageza ikabakubita inshuro, ariko ntibagerageza ngo bajye bemera icyaha. Ni kubw'ibyo intambara zikomeza kuba gutyo, nta utsinda nta utsindwa, intambara zigakomeza kuba urudaca kuri urwo rwego. Gusa turabakunda, nimba mudukunda mwadukanda